Jel ima neko da sluša ovdje narodnjake? Da, slušajte. Kako u Hrvatskoj zovemo? Cajk! Slušajte, cajk! U Zagrebu nitko. Ja kažem, kako niko susti jebem, ko je napunio 6 arena Priovićki Nepalci, jeli? U prvom redu sa žutim glovo torbama pjevaju Bogata sirotinja. Evo me jeba. Jednog dana kad me ne bude, uzmi se vremena i sjeti se i nikada ne zaboravi. Na vrhu svijeta smo bili mi, a ti moje srce veliko otela je, prodala si ni zašto. Evo čuo sam na ulici, ti cijelo mene tuđa si. Dobro večer, kako ste? Ne mogu vjerovat. Koje ste vi budale? Pa vi ste ovo mogli sad gledat džabe. Ali ste odlučili doći. Hvala vam puno što ste došli. Koje dijete doveo u prvi red da mi je znati? Dame i gospodo, kome ćemo oduzeti dijete večeras? Ko je sa nama? Kako ste ljudi? Jeste dobro? Jeste vi znali da ste u prvom redu? Kao bili ste, jesi sad skontala, a Sun Stijen, to je taj debeli, jel da? Kako se zoveš? Kako? Suzana, Suzo moja, družit ćemo se večeras ti i ja. Vidim, Suzo, da... Brate, ti imaš torbu, ruksak u prvom redu. To je zaista obećavajuće. Na ovako puno ljudi... hvala ti puno. Osiguranje? U prvom redu. Hvala ti puno, zauzet sam. Ali hvala ti puno. Ajde već kad smo kod ljubavi, ko je u sretnom braku? Aplauz. Najtužniji aplauz ikada. Ovo je najtužniji aplauz. Ova gospođa ne aplaudira jer kao zašto bi? Ima li smisla? Ja sam u braku 6 godina i zaista je... Divno je, imam 2 djece. Ko sve ima djecu? Aplauz, ko ima djecu? Imate opa. Šta ti aplaudiraš, mali? Ovo je strašno. Gospođo, ovo je vaš sin, jel? A nije, kaže gospođo. A vaš je. Jel imate još? A imate 2 ukupno ili još 2? O, radilo se, svaka čast, gospođo. Svaka čast, mali. Jel tučete? Jel tučete djecu? Ne, jel? Kaže mali da. Zašto lažete, gospođo? Ovo su najmanje 3 prijave u policiji, vi to znate? S čim su te tukli, ljubavi? S čim? Koprivama. Gospođa je samo natural. Nema, samo koprive, ne. Dobro, jel ima neko da tuče djecu, osim gospođe? Jel ima neko? Boli vas kurac, vi niste u Europskoj uniji. Vi možete šta hoćete, ja ne tučem svoje dijete, ja ne bi nikad tukao, ja imam 2 sina, ali ne bi nikad tukao djecu, zaista. Gledaš to dijete, misliš se, ali nekad, gospođe, vi najbolje znate, nekad to dijete, nekad se misliš, pa ti Đure, sve sam ti dala. I onda ja ga neću tući. Ja sam sad čuo da ja tučem svoje dijete. Ne, ali neću ni spriječiti da se on udari. Ja gledam kako trči po kući. Potvaram sve ladice, samo čekam, da. Ovog starijeg vodim i u vrtić. Jel ima neka teta iz vrtića da radi u vrtiću? Kako vi to kažete, obdanište? Evo ti u sredini. Kako se zoveš, vikni? Jelena. A, teta Jeća. Jelena, kako ti se zove grupica koju vodi, skupinica? Šta si ti? Pomoćna. Sjavla koji kurac. Kako da ja radim s ovim ljudima?
A šta se vas dvojica da grlite, ne razumijem to. Drago mi je da ste došli. Koliko ste dugo skupa? Oni mene vide u ovom dijelu i kao, i Vinča je naš. Ne, istina je, ja vodim dijete u vrtić, mrzim od dijete u vrtić, ja mrzim, jer tamo ima toliko kretena roditelja. Ko ima aplauz kretena roditelja u vrtiću? Da baš ima, jel da? Moram vam nešto reći, vi koji ste aplaudirali, vi ste ti kreteni roditelji. Ne, šalim se, ja sam isto kreten roditelj. Primijetio sam da u vrtiću roditelje poznaš, kad izađeš iz vrtića više ne znaš ko je. To je zanimljivo, pozdravlja me neki, ja ga pozdravim, reku, znam je sa stand-upa, kako je mali, ja se oporavio, reku, kako znam, majku ti jebem. I onda uđeš u vrtić, kontaš, znam, pa to je Denis, poznamo se, znam ja njegovog malog, on zna mog, ja ne mogu podnijeti vrtić, ja zaista ne mogu. Prvo, prvenstveno sad ću vam objasniti, moj sin ide u skupinicu ribice, a uvijek su ta imena umanjenice, uvijek je zvjezdice, pužići, uvijek su, da, u kojem si ti bio vrtiću, jesi sjećaš, to je bilo juče, ne znaš, jel da? Da, moj sin je u grupi ribice, slatko zvuči. I onda najgore kad teta hoće biti duhovita, pomoćna, pa kaže, ribice, a tata je kit. I onda ja moram ispraviti, reku, teto, kit je sisavac, a ne riba. Ja mrzim od dijete u vrtić. Pazi, mi imamo sastanak za predstavicu za kraj godine. Ko od vas gleda u vrtiću predstavicu za kraj godine i rekao, ovo je fantastično. Mislim da bi ovo trebali financirati. Ovaj moj konj glumio drvo. Zamisli, gledaš dijete 2 sata ovako. Ja vičem iz publike, daj, bodite ga kopljem, skidajte ga sa scene. Mali se 3 dana nije oporavio. Znači, mi imamo predstavicu, 11 je navečer, u 11. mjesecu, u 7 je ujutru, hladno je, mi se svi tresemo i svi smo vani. Zašto smo svi vani? Jer nestanu svi roditelji, sve ribice u akvariji, kako mi zovemo čekaonicu i sad stojimo ko kreteni, ja se smrzavam i čekam završi sastanak i misliš se to je to, ali ne! Ide onaj ugodni razgovor. Nakon sastanka, jedna divna mama, uvijek ovako. Joj, znate, a tu je se bar kod pojavi. Joj, znate, moj Karlo, boli me kurac. Boli me kurac za Karla. Da se razumijemo, boli me kurac i za ovog mog. Ne za Karla. Ali postoji ta jedna stvar da vi majke hvalite svoju djecu. Mi očevi ne hvalimo. Ima tu neki otac? Ima? Jesi ti otac, brate? Nisi? Možda i bolje. Ima još neko? Ne? Očevi nikad. Majke uvijek hvale svoju djecu. Očevi, a tebe kad otac pohvalio? Nikad u životu. Ja kažem, ćaći, šta ja trebam napraviti? Šta ja trebam napraviti da je pohvalim? Šta da primim jednog dana Oskara? Šta bi rekao? Dobro si ga primio. Znači, ne znam šta bi napravio s njim. A majke hvale, a ova žena, ja mrzim Karlovu mamu. Ja mrzim Karlovu mamu, ta žena ne jebe živu silu u hvaljenju svog djeteta. Ja mrzim i malog zbog mama, a ja mrzim Karlovu mamu, ja vam se kunem, ja u Zagrebu ako čujete da je tragično preminula. Majka stanovito Karla, ja sam. Jer ta žena zaista, ona samo hvali. Znate kako je Karlo pametan? Znate kako je ono prepametan? On je pametan. On je preinteligentan, on rješava algebru, njega zanima nuklearna fizika, on je prepametan. Moj mali tupav. Ali ja znam da je moj. Mi gledamo Pepa Prase na televiziji, on se oblizuje. I još mi pokazuje, rekao šta je bilo, kaže on. Rekao, sine, ubrzaj malo, zagorit će ti, jebote led. Možda nam se smije komšiluk. Ne, strašno je. I onda kaže, djecu ne treba tući. Ja se slažem. Ali šta da radim? Kaže ova mama, znate, na djecu treba glasno vikati. Jel to ikad ikom pomoglo? Jel ikad pomoglo? Ne!
Ali džaba njih dvojica. Odakle ste vas dvojica? A? Iz Kraljeva. Ne sjeva vatra samo iznad, nego i ispod, jel? Ovo moraš malo pročitati par knjiga za... Kako se zovete? Nemanja i Filip. Fićo? Šta ste? Braća. Pa dobro, topla, to mi je jasno, ali... Ali nije dva brata, okej. Mada mi je Fićo malo... Imaš curu? Imaš ženu? O, bravo, prikrio si se, svaka čast, to je... Treba biti siguran u sebe. Šta radiš? A, maramice, jao, hvala ti. Kako znaš da ću drka kasnije na tebe? Pa to je... Šalim se, daj aplauz za Suzu. Bravo, Suzo. Ne pomaže voda, majko. Režiser gleda tamo. Majko ti jebe, ma će biti sjeckanje u montaži. Ovo... Ne, ja vam moram nešto objasniti, gospođe, ali to je istina. Ja mislim da nikad ne pomaže da se dereš na dijete, naravno ne treba tući. Ali ja sjećam svog ćaća, on nikad glas nije povisio. Onda mi kad nešto zajebemo, onda vikne, mi kad nešto zajebemo, to je tišina u prostoriji. Ti samo vidiš zavjesu ovak. Smrači se, neka žena se čuje u pozadini. Mi diramo žito kao u Gladijatoru. Bio taman Božić, imali žito. I onda stari protrči kao u hororu, samo... Ti gledaš, gdje je jebem ti sunce? On se samo pojavi ispred tebe. Ti kažeš, šta to? Tišina. Tišina. Komšiluk sluša, tišina. Pa... Ne boli tebe što te boli, nego komšiluk sluša. Ne može komšiluk. Suze idu gore, vraćaju se. Ne može komšiluk da sluša. To je strašno, da. Ja mislim da je svijet malo ošao danas u pizdu maternu. Danas su svi postali uvredljivi. Moraš pa šta govoriš. Ne smiješ više. Ako govoriš nešto, možeš uvrediti manjine, seksualne, vjerske, nacionalne, većine, isto tako seksualne, vjerske. Moraš paziti, moraš hodati po jajima. Fićo. Moraš paziti. Ali evo, brate, kako si ti zoveš? Luka, da li si ti uvredljiv čovjek? Kad neko kaže forno tvoj račun, da li se naljutiš? Ne, pa dobro, kako se izgledaš, ti si navikao, ali većina ljudi, jedan pametan čovjek je rekao, onoliko koliko se naljutiš na foru na svoj račun, toliki ti je ego. Sad, ja se bavim javnim poslom, svi se mi bavimo neki posao, malo smo uvredljivi i normalno je da te neki nešto uvredi, ali ja se trudim da ne budem taj lik uvredljiv. Ali vama je jasno, i večeras, vi svi koji ste došli, ja protiv nikog nemam ništa. Ja zaista protiv nikog, ovo je sve zebancija. Čak ako se neko i možda uredi, ima pravo. Ali evo, gospođo, zaista, ja protiv nikog nemam ništa, osim pred tebe, Fićo, ti puškurac. Ali ostali... Jel još sjedi tamo? Ali šalim se, naravno, sve je zebancija. Ja se stvarno trudim, kogod dođe u prvom redu, kogod dođe da se jednako odnosim prema njemu. Ali to je stvarno istina. Imao sam nastup prije jedno 3-4 godine u Novom Sadu i izašao sam i ovako je bio prored između i u prvom redu sjedi čovjek u kolicima. I ja prvo što sam rekao kad sam izašao, rekao, vidi đubre, ponio svoju stolicu, ne platio kartu. Publika je bila malo na nogama za razliku od njega, ali smo se mi zabavali. I naravno u jednom trenutku jedna žena ustaje i za njeg reda i kaže, kako vas nije sramota, zajebate čovjeka, on se dere iz kolica, začepi kuju. Jer se zebao, njemu je bilo super. I u jednom trenutku, mi sad pričamo, u jednom trenutku iskrenosti, ja ga pitam, brate, kako si ti ovdje došao? Bilo je puno stepenica, bilo je zajebano, ja znam šta je doći. Još ga nisam uhvatio od početka. Ja rekao, kako si ti ovdje došao, jeste donijeli? Kaže on, Vinča, jesi ti čuo za lift? Ja rekao, đubre, jesi ti čuo za kolo? Čovjek se naljutio, ustao i otišao, katastrofa, baš... Nije, ne, hvala, divni ste, zaista, ste divna publika, ali... Tu je jedna druga stvar, vrlo bitna, da sam ja izašao i da sam vidio čovjeka u prvom redu,
koji je svjesno došao na nastup da se zajebavamo, koji je mene zabavio, ja njega, i da sam ja njega odlučio preskočiti iz sažaljenja, ja bi bio đubre. To mi često radimo. Kad vidimo neko ima neki invaliditet, pogotovo ako u licima, mi ne znamo kako se ponašati. I čak ne gledaš, jel da? Svi ovako. I onda ovako. Jer nam je neugodno. Ja sam imao kolegu na faksu, on je od malena bio u kolicima, imao je, ne znam, dječju paralizu. Šta li, zaista, nisam dovoljno upućen, ali ostali su mu ovako ruke skrčene i ostao u svojim tim električnim kolicima. I prvi put kad smo se upoznavali, on meni pruža tu skrčenu ruku, ja seljačina iz Mirkovaca, ja zaista ne znam šta da radi, jel igramo kamen, papir, mak, šta se događa. Bilo mi je neugodno i moja prva reakcija je bila, ja zagrlio čovjeka ovako. Digo njega, kolica, sve u pičkuma. I od tad, svaki put kad bi ga vidio, ja bi ga zagrlio, svaki put kad bi ga pozdravio, ja bi ga zagrlio. A on je divan kolega, on završio faks, doktorirao. Ja se ispisao iz faksa. Meni u indeksu piše sad samo Čaci, to je to. Ja meni ništa ne piše. Majke mi. Uglavnom, hvala što ste mi sad napravili zabranu dolaska ovdje, ali nema veze, I uglavnom, i sad, sjedimo mi na faksu jedan dan, pijemo piće, on i slamke, i sad sjedimo, kaže on, Vinče, te mogu nešto pitati? Reku, naravno, brate, slobodno. Kaže on, što ti mene grliš koji kurac? Ja reku, molim, što ti mene grliš stalno koji pičku? Svaki put kad me vidiš me grliš, svaki put kad me postavljam me grliš, šta me grliš stalno koji kurac? Ja kažem iskreno, reku, prvi put kad sam te vidio, reku, jebi ga, ja, bilo mi neugodno, pa ste zagrlio, nisam znao kako pružim ruku, a tate svaki put grlim, kaže on, dobro, ja sam mislio da me hoćeš jebat. Pa zdrav čovjek se od tebe ne može osloboditi, a ne ja. Istina je da svi vi ljudi večeras koji ste došli i sa svima kojima ću ja imati večeras interakciju, vrlo je po površnoj bazi, gospođo. Neće biti ništa poslije. Htio sam reći da vi svi iza svojih predivnih i tebe Luka lica, vi svi krijete neke traume, krijete neke možda i zajebane živote i teške, tebe tukla mama i tako dalje. Ali je bitno je večeras da svi nekako se zabavimo i ja sam svjestan da ste vi prošli neko iskustvo, imate nekako ljudsko iskustvo koje sam imao i ja i da smo na neki način, tu smo jednaki, nisam ja ništa bolji od vas, a pogotovo ne. Svi smo mi ljudi, osim ja u krevetu, tamo mi viču životinjo. Saznaćete. Možda. Ali jedna stvar je stvarno bitna, a to je da ne mogu, evo ovako, nemam toleranciju, ne mrzim nikoga, ali nemam toleranciju na ljude koji se vole šaliti na tuđi račun, ali kad se šališ na njegov, I ja sam bio takav, onda sam se počeo baviti ovim poslom i moraš razviti debelu kožu i ne samo kožu. Jedno sam imao nastup, nije bitno di, u prvom redu sjedi, nazvaćemo je Milica i sad idem okolo nastupam, zebavam se i kažem kako ti izgledaš, ti si ćelavi, i dođem do nje i kažem nešto bez veze. Kažem, vidi kako izgleda, obukla se kao zavjesa za tuš od moje babe. Tako je bilo. Tebi je, Luka, jasno o čemu govorim. Milica se na to naljuti i ide ona meni vratiti, jer se spremala dugo i sad ide ona meni vratiti. A ti debeli kako ti izgledaš, izgledaš tako si debeli, ruži, ko bure izgledaš, jesi ti upuk bure kao mali, jesi ti obeli, se rekao, dobro, ja uvijek mogu smršati, ali taj nos neće nikud. Pretero sam. Na to se ona uredi, nije mogla vidjeti što je čula, ona se okrene, on to meni stvarno rekao, nemoj se okretati, neko ćeš oko izbiti s tim nosem. Pinokio, i u tom trenutku Milica se baš naljuti i ja da smirim situaciju, ko s tobom Finče malo prije, da smirim situaciju, ja kažem, ja protiv nikog nemam ništa. Ja protiv nikog nemam ništa, ovo je sve zebanci, ja protiv nikog nemam ništa, osim protiv tebe, Milice, ti puši kurac. Ona šokirana.
šokira, ljuta, ustaje. Ja kažem, ne sad odmah. Ne. Kaže ona, meni to niko nikad nije rekao u životu, ja tebe žalim. Meni svaki dan neko u komentar napiše, debeli Vinče, napuši se kurca, nema problema. Ti se sviđa ovo? Hvala vam, divni ste, zaista. Ne, gledaj, bit ću iskren sad. Bit ću skroz iskren. Radimo svi neki posao, ovo je meni posao, na kraju kraja umi ga kurac, zaista. A ne, stalno mora s ljudima, ali svijet je došao malo u pizdu mater u zadnje vrijeme. Znate po čemu ja to vidim? Ja to vidim po psima. Jer ima neko psa od vas? Imate? Oho. Niko djecu ne pravi, jevem ti sunce. Imam psa. Kako se zove tebi pas, brate? Max. Krasno, da. Divno je ime. Ovo je ti? Šta? Teddy se zove. Teddy. Ja, spusti tu torbu, molim. Ne možeš Teddy u torbi. Teddy će izaći. Teddy, brate, što dajete ta imena? Skoro ljudska. Nisi dao ime, a bolite ko. Našao si ga, da. Šta ti je rekao? Teddy, brate, Teddy, ja. Ti kao Bleki, ne, Teddy, jebemo majko, ja. Što si rasista, ja sam crn pas, ako sam Bleki, da. Luka, imaš ti? Nemaš. Imaš ikoga ti večeras? I ti si poveo, jeli? Ne znaš tih čovjeka, da. A nema veze, da. Ne, ja živim u Zagrebu, hodam Zagrebom, divan grad, predivno hodaš, park. I u jednom trenutku na ulici vidim ženu sva sređena, sva baš sređena, to sve ima. I ispred vodi psa na uzici, teža uzica nego pas. Vuče ga ovako, malo bijelo neko govno. Znate kako se zove pas? Jean-Pierre. Majke mi, Jean-Pierre nosi džemper Louis Vuitton. Miriše. Luka, miriše bolje i od mene i od tebe što će mi mirisat u životu. Predivan. I sad ono će u neku vodu, neka Jean-Pierre, to. I ona ga uvoti, ne Jean-Pierre. I onda pogleda u mene, nemojte vikat na njega. Šta je bilo, gospođo? Nemojte vi vičiti. Rekao, nisam vikao, zaista nisam. Vi vičite, gospođo, nisam vikao kišem. Kihnuo sam, jer sam vi vičite. Rekao, gospođo, kišem, alergičan sam na kuje. Ovo je dečko, znam. Vama je jasno da je vlasnica Jean-Pierre-a u stvari Karlova mama, majku joj jebem. Trebao sam je tamo a to je Jean-Pierre. To je Jean-Pierre, to je gradski pas, fin, uglađen. Čita francuske filozofe. Nije to kod nas na selu, kod mene, u Mirkovcima. Bobby. Pijanci piju ispred trgovine, Bobby stoji na dve noge ovako. Ovi kažu, Bobby, nemoj, nije zdravo. Aj, tišina tamo. Prolazi policija, šta je, kerovi? Dolazi neko dijete, vidi kuco. Vau. Osim u Srbiji, tu kaže, vav. Većina, hvala vam, divni ste. To je Bobby. Većina selskih pasa je takva, a Bobby je savršeni prikaz one seljačke, toksične muškosti. Jer sve manje takvih pasa, a možda i bolje da nas je manje. Jer vidite, čak i filmovi danas koji se snimaju, to je sve otišlo u pizdu mater. Imaš neku scenu u filmu, ja nisam mogao vjerovat, vraćao 3 puta, sjedi familija za stolom, tu je sin, tu je mater i ćaća dolazi poslije par minuta, sjeda, oni jedu 100 pun hrane ko u Hogwartsu, ili kod moje babe, baš ono, i sad oni sjede, jedu u tišini i u jednom trenutku, otac, kad je sjeo za podijene razgovor, kaže otac, sine, bio sam u školi, kaže mali, ne piše ništa, ali u zagradi piše nervozno gleda. Da. Kaže, sine, znaš, čujem da si dobio 4 iz likovnog, kaže mali, pa znaš, sine, ti moraš na koledž. I kad je ovaj to čuo, mali ustaje nervozan.
nervozan, ustaje i kaže, neću dozvoliti da se tako govori u mojoj kući. Stari još jednom dobaci, ali sine, mi se brinuo za tvoju budućnost. I mali kaže, ne! I ustaje od stola punog hrane. Niste me čuli? Punog hrane! Ustaje i ode gore. Mi prvo kod djeca, mi nismo ni imali gore. Mi žili u prizemlju, gore bio tavan. Visla šunka i baba jedno vrijeme. Umrla od korone umrla. A drugo, ja da ustanem od stola punog hrane. Ja sjećam nas je bilo 6 djece. Jebi moji nisu imali internet u to vrijeme. Ni kondoma, očigledno. I mi sjedimo i jedemo u tišini, naš 6 djece, jedemo polako. Kad krajičkom oka vidim, ćaća sjeda. Ljut. Ja samo molim Boga da završim jelo. Ja samo molim Boga da to što je, da ja ne dišem. Ja ne dišem. Meni kad konobar u restoranu dobaci, Vinče, diši malo. Diši ti, pička ti mater. Ja ne dišem. I polako jedem, samo ovako. I sad otac zapodjene razgovor. Kaže, stari, sine, bio sam u školi. Ja ubrzavam, krute jem. Ja kažem, dobro, i čujem da si dobio 1. Ja još brže. Stari udara šamarčinu, ja letu završavam zalogaj. Kupim mrvice sa stola u džep da se znam vrat do stola. Padam dole Bobi jede kosti. Rekao, bješ Bobi u pizdu materno. Krenem glabat kosti, ja kaš Bobi. Nisam ni bio gladan. Hvala vam puno, zaista ste divni. Hvala, Beograde. Ovo, brate. Jel neko zna koji je ovo instrument? Koji? Samo vas čekam. Čak je i gospođa reka, palatika. Jeste bili kad na zabavi gdje se svira gitara, recimo u stanu, u parku ili tako negdje? Samo dajte aplauz kratko, negdje. Bilo da ste svirali. Onda znate otprilike kako to izgleda. Svi piju, svi se zabavljaju, sve je super, onda samo sa strane čuješ. I svi pogledaju i kažu, evo sunce jednoga lik s gitarom. Šta sad radimo da ga ubijemo? Kaže jedan izravni iz mraka, kaže, imam ja ideju. Ajmo ga ubiti u pojam. Kako to misliš? Sa željama i pozdravima. Da mu prsti otpadnu, da mu se grlo osuši. Svi u glas povikaše, može! I odu prema njemu i prva pjesma koju frajer svira je. Druga stvar je. Sad većina vas, vama je jasno, čovjek se štima, vi ste tu podijeljeni, wow, štima se, kakav profesionalac, drugi kao, wow, štima se, mogu se naštimati ranije, kakav seljak, osim te jedne djevojke koja to sluša ovako, znate ona što ide po festivalima, exit varijanta i ona ovako. Ajme, kako je mističan. Krene vokalizirati uz njega. I odmah gledam, di mi je čaša jebote, ne. I onda krene svirat, postoje različiti tipovi svirača. Mene najviše nervira onaj lik koji je cool. Znate oni likovi s dignutim kragrama koji pričaju ovako. Ti kao, brate, jesi mi dobar? Hoćeš ti popiti? Molim? Aj ti sam sebi natoči, ja? To su likovi koji zvuče kao mješavina Gorana Bareta i Ace Lukasa kad pričaju. Ali ovi kad pjevaju, ti njih razumiješ, ali ovoga ništa ne razumiješ. Ja sam mislim, daj bar 2 stiha da prođe uz tu šupinu džaba. Njemu svaka pjesma ovako. Biti. Jesse. I onda on kaže savršeno čisto. Djevojko.
bar 1 sat. Onda imaju likovi koji znaju akorde, ali ne znaju tekst, onda gledaju druge na ovako. Plamene zore, sna. Vika, eno Filipa. Dajte aplauz za Fiću, molim vas, pa dajte. Fićo majstor. Znaš šta, Filipe, mene često pitaju, kao Vinčo, ti jebote zajebavaš sve te ljude, pa da li si ti bojiš da se nešto desi? Pa zamisli da piše večeras ili sutra izađe u novinama komičara Gorana Vinčića izbo Filip. Nadam se nožem, nadam se. Ovo je ovako gleda. Jel ima neko da sluša ovdje narodnjake? Slušajte. Ja slušam i ja znam kako napraviti dobar narodnjak. Moraš imati 4 stvari. Prvo moraš imati bol u glasu, kao da ste upravo pretukli, kamatari iz Kraljeva. Ali taman toliko da se dovukao do studija i stisno rec. Znači, bol u glasu mora biti... Pod 2, uvijek pjevaš ženi. Pod 3, uvijek moraš reći da je ona dama. Jer vi žene, vi ste dame. Mi smo stoka, vi ste dame. Mi smo đubrad, vi ste dame. I po 4 neki moraš ubaziti da je voliš. Moraš reći volim te. Znači, bol u glasu, pjevaš ženi, reći da je dama i moraš reći da je voliš. I nama pjevaš nekavici, naš hit i onda ide ovako. Ti nikad nisi bila sama. Za mene uvek bila si dama. Znate ovu? Volim te ja, boli me Ja sam stvarno htio postati poznati kantautor, ali to ne možeš kod nas. Moraš imat veze, moraš imat sise. Ja imam sise na pogrešnom tijelu. Kako za koga, Filipe, kako za koga? Ali istina je, ne, ali sad bez zebancije, istina je, ti ne znaš danas ko je šta, kako, s kim, zbog čega, pa sam napravio jednu pjesmu za nove generacije i za stare generacije, za one koji su upućeni i nisu, o svim tim mogućim seksualnostima. Ide otprilike ovako. Sjećate se možda vi od svih seksualnosti. Nekada je bilo samo 3. Nekada je bilo straight. Nekada je bilo gay. I nekada je bilo bi, a bilo bi mnogo jednostavnije da smo znali ranije sve te druge seksualnosti. Jer danas možeš biti queer, možeš biti fluidni, a ima i oni Luka koji nisu sigurni. Možeš biti aseksualan, metrotrans ili pan, a postojimo i mi debeli. Naše zamjenice su gric i njam. Naše zamjenice su žvak i has. I ponosi to velike sise nosimo mi. I pišu koju dugo nismo vidjeli. Ja sam oduvijek sanjao da postanem kantautor i svirajući na tim, ja sam bio ovaj lik koji svira, to vam je jasno, jednom sam napravio univerzalnu pjesmu o bivšoj. Ovo je univerzalna pjesma o svim bivšima, ali bih vas sad zamolio, ako može, ako vi hoćete, da se ja malo osjećam ko Prijović, kada svi popalite telefone, jer je ovo ipak ljubavna pjesma.
Au. Imaš one starije, oni se jebu s telefonom ovako, ono. Jevem sunce, neće se upaliti. Baš lijepo izgleda. Uglavnom, otprilike ovako ide univerzalna pjesma o bivšoj. Da preskočimo ovih 15 minuta uvoda, jel da? Ok, ajde. Volio sam te najviše na svijetu. Ti si meni bila sve na ovom planetu. Išli smo svuda, plaćao sam sve, ruže, ručkove, igračke i mačke. Bila si mi sve u noćima dugim, a ti si se štancala s drugim. Kad kažem s drugim, mislim na njih 100. Sad ću ih nabrojati, moj jedino. Bojan, Ivan, Dragan, Šaban, Matija, Alan, Dragan, najviše Dragan, samo Dragan, samo pa onda ja, pa Vanja, to je muško, pa Matija, pa Alan, pa onda ja i Filip skupa. Onda je Matija bio bolestan pa je uskočio Dragan. Samo Dragan. Hvala vam puno, zaista ste divni. Hvala vam puno. Najbolja publika. Još od kad sam u Laktašima nastupao, stvarno. Lako se vama zajebavat, meni to posao. I zajebano je. Neko je ostao upaljen. Gasi se, brate. On gleda kao, možda neće skontat. Linča, ja sam za sebe snimam specijal, boli me kurac. Nemoj, spusti ga. Spustio ti se, da Bog da, ne digo se više nikad. Sad žena gleda kao, Ne, ja sam zaista htio postati poznati kantautor, ali to je teško kod nas. Ne možeš, zato što mi komičari pričamo kako pričamo, ali da. Jebi, mi psujemo, ali da. Ali realno svi psujemo. Jel ima neko da ne psuje, nek da slobodno aplauz, da mu se ne jebemo milosne majke lažljive, pa nemoj me jebe. Pa svi psuje, evo i gospođa najdivnija. Pa sigurno, gospođo, kad se udarite u mali prst, ne kažete o Vrapčića mu mali, sok od borovnice i medvjedi šapa. Svi psujemo, pogotovo u prometu. Jebeš majku, ali ako čovjek digne ruku, sve mu oprošteno. Ste primijetili to? Jebemo majku, smo vidi đubre, on digne ruku. Očigledno je čovjek pogriješio, zaista. Ja uviđam grešku i povlačim srednji prst. To je istina. I onda sam rekao, ali pošto mi komičari, evo, moj kolega Marko Dejanović kaže da je psovka emocija i to je istina, zašto ne mi napravili jednu foru da uzmemo jednu ružnu riječ koju koristimo u pežorativnom smislu, pežorativno luka, to je nešto na mađarskom. Pežorativno. Da uzmemo jednu ružnu riječ, jebem, i zamijenimo s riječju volim. Jer volim je univerzalna riječ, znači ljubav. Volim te, ljubav, volim te kao prijatelj, volim te, da, to je ljubav. I onda sam napisao jednu pjesmu gdje sam zamijenio jebem u volim, ovo je jedna frustracija koju smo svi prošli u životu ili ćemo proći, jedna vesela pjesma. Skonto Luka, sve isto počinje. Dan je stvarno bio predivan, sve je bilo u najboljem redu. Stigao sam u općinu, to je opština, i odmah bio prvi na redu. Dobro jutro. Izvolite. Sve po uputama koje ste mi dali. Ali gospodine Vinčiću. Da? Vidite samo malo. Tu vam ipak jedan papir fali. Kako mislite fali?
pa svi su papiri na broju. Žao mi je, morati ići na drugi kat, treća soba, 200, mislim 203, ne 208. Javite se kolegi Hrvoju. O, kako volim vašu majku, volim cijelu vašu rodbinu, i moj pas isto voli vašu majku. Volim ti ljude, takvu državu, volim i vas, Igore Hrvoja. Volim ti svoju tužnu sudbinu, ali ipak tebe volim najviše. Volim tebe tako blesavu. Hvala vam, baš ste divna publika, baš vas volim. Obostrano je, jeli? Hvala, zaista. Ne, moram vam priznat, nekad volim ovako tišinu. Podsjeća me početke karijere, prije 10 godina, kad sam nastupao pred jedno 43 ljudi, a sad preko 3000, majku ti jebem. Dokle smo dogurali, a? Dokle smo dogurali? To je sve zbog vas. Dobro, imam malo i do mene, nećemo se lagati, da, ali ja sjećam u svojoj karijeri bilo je raznih trenutaka kad je bilo zajebano, kad je bilo teško. Najteže mi je bilo kad je bila koruna. Sjećate korune? Jevem ti sunce, ja smo se dijelili na cijepljene, necijepljene, vakcinisane, nevakcinisane. Sunce ti jevem. Šta ćemo pričati jednog dana unucima? Deda, pričaj nam o koroni. Bilo je gadno. Zatvarali su nas u kuće. Kako, puškama? Ne, rekli su nam. I šta ste vi napravili? Poslušali. I dan danas se sjećam bitke za Lidl. Ja sam se istakao s 2 kile brašna. Kilom i po kilu, kući došao s pola kile, bila probušena vrećica. Da. Bilo je. Ja nisam mogao nastupati jer se ljudi nisu smjeli okupljati. Ja sam čak online nastupao. Ko preko Zooma, majke mi. Svi u kućicama, ja u najvećoj jer nestanem. I svi, neprimjetan je. Tako je bilo i za vrijeme korone. Samo ovako kamera i ti nastupaš. I baš je bilo, moram vam priznati, baš je bilo zajebano. Jer imaš delay od 2 sekunde. Ti nešto kažeš i imaš 2 sekunde, oni ovak sjede. I onda posle 2 sekunde... Onda im stane internet jer su skrnjače i to je baš zajebano. I ne, baš je... sjeban. Ja sam čak jednom prilikom, prije par godina u Beogradu, jedan je rekao da je iz Rakovice, ja sam se bavio Rakovicu i onda sam ošao u Krnjaču i ovim putem se ispričavam Rakovici za sve izrečeno. Vi ste Velegrad, vi ste... Branko živi u Krnjači. Ne, htio sam vam reći, zaista, bilo mi je gadno za vrijeme korone. Ja nisam radio. Ja sam živio od ženinog porodiljnog. Bez jebancije. Ja sam osnažen muškarac, ona je osnažena žena. Mi se podržavamo jedno drugo, ja sam živio njenog porodiljnog. Imao sam i ja malog udjela, Suzo, u tom porodiljnom. Mene inače zovu Vinča, kad se skinem, Inča. Ipo. To je kad sam uzbuđen. A sad sam, Ne, istina je. I niko u mojoj familiji nije imao ništa protiv što ja ne radim. Osim babe. Baba je rekla, što ne radiš, sine? Rekao, baba, ne možemo raditi, zabranili su. Kaže, baba, ti da ćeš raditi, ti bi radio. Ima posla ko će da radi. Rekao, istina, baba, ali ovo je nešto malo drugačije. Uvijek ima posla ko će da radi. Rekao, baba, znam. Kako je bilo u moje vrijeme? Baba, u tvoje vrijeme bila kuga, jebote, led, nekog takneš. Ovo je drugačije, ja radim moj posao volim, možda jednog dana nešto bude od toga. Uvijek ima posla ko će da radi. Rekao, jebote, ti mater, kad tad? Baš smo se posvađali na toj sahrani, baš je bilo...
Jebi ga, jedino smo se tako mogli okupljati, kad neko pandrkne. Istina je, za vrijeme korone sam rekao da ću više raditi na sebi. I jesam, ali ne onako kako bih htio. Gledao sam filmove. Kakve filmove gledate? Kakve filmove, Suzo? Ne, aj neću tebi da izvem. Jel neko gleda filmove za odrasle? Aplauz? Jel ima neko da... Dobro. Hvala iskrenima. Tebi se odbija jedna ruka. A ostali, nemojte. Nemoj. Ajde, aplauz, ko je bar jedan u životu pogleda? To je već iskrenost. On aplaudira ovoga, što radiš? U njegovim godinama, ja se sjećam, koliko imaš godina? 14. Ali to je upaljeno bilo dole, to je 14 godina, ovako je izgledalo, Bože, sačuvaj to. Istina je. Ja gledam. Pa jel ja nekom činim zlo ako gledam porno? Evo ti redi, jel nekom malo njega davim, to je to, šta sad? Meni bude muka on povrat, majke mi, baš... Ali ja sam u braku već 6 godina i ja gledam sa ženom. I moja žena je divna, kao mnogi od vas tu, ona nikad to nije gledala i onda prvi put smo gledali zajedno. S vama ženama gledat normalni film nije normalno. Ali gledat pornić, majke mi, ja uključio, skinuo se sve. Ona šuška s kokicama, rekao, šta radiš? Kaže ona, koliko to traje? Rekao, ljubavi, to se ne gleda u komadu, to se gleda u intervalima po nekoliko minuta, to. I sad mi gledamo, kreću pitanja. Ko je ovaj? Ja rekao, što šapćeš? Što šapćeš? Sami smo. Dobro, baba spava na kauču, ali sami smo, ne? A baba ovako spava. Pitaš babu zašto otvoreni oči, kaže baba, Njemci. Nemoj srat, baba. Nisi bila živa tad. I mi gledamo i mene žena ubije. Ubije me žena. Mi gledamo i žena samo ovako. Ja nervozan, iskočila mi žila i gore i dole, rekao, šta je bilo? Šta je bilo, kaže ona, ovo nije realno. Ma nemoj. Jel mi ovo gledamo zbog realnosti, jeli? Hoćeš da upalimo neki dokumentarac? Hoćeš da snimimo naš seks, molim te? Na to neću nikad pristat, jer znam kako to izgleda, jer vi žene, kad vidite ormansko gledalo u hotelu, kažete večeras imamo seks ispred gledala. I vama je to super, vi se sredite, čipka, sve, miriste, svijeće, frizura, šminka, vi uživate kak si se pade, vi sebe gledate. Ja u sebe gledam, majku ti jebe. Sise mi se tresu. Ko da je neko medveda depilirao. Ja sebe ne mogu gledati, ja se prekrijem rukom ovako. Kaže ona, koga pozdravljaš? Tebe, pička, ti materna, tebe pozdravljam. Njoj je 10 puta gore, ona kad se spušta dole ko Bosanac na baušteli. Jednom rukom drži stomak, a drugom zakiva inču. Ako hoće pušt, ne daj Bože, ona s 2 ruke drži stomak, izgleda ko grčki bog Atlas, ovako. Evo, morali ste me, majke mi. Ovo mi bilo teže od seksa, Boga mi. Šta kažeš? Di su mi pukle pantalone? Nemoj se. Di? A, tu. Di mi je puklo? Di još? A, tu. Jesi se nadao da će izvirt?
Jesi se nado? Pa jel ti slušaš mene? A on onako, uja. Vidim te. Di ti gledaš, pička mu matena? Di ti gledaš? Jesi s dečkom tu? Bivšim. Ti gledaš u mene, a on u Filipa. To je to. To je ta kombinacija. Ne, ajmo ovako. Jel ima neko u zadnjih 6 mjeseci da je pročitao neku knjigu Aplauz? Bravo! Najnačitanija publika. Još od ovi kao, znaš šta, mi smo glupi za ovo pitanje. Jebat će nas, krenuo ispitivat. Kaži, brate, šta si ti čitao u zadnjih 6 mjeseci? Šta? Epo Gilgameš. Ti voliš ono starija dijela, jel? To je... O čemu se radi? O tom nekom polubogu. Ti ko da južni vetar prepričavaš. Jebi ga, taj neki polubog i evo ga ovi s druge strane i razumiješ? I onda vam rekao, malo je i bog. Da. A ti, Suza, šta si ti čitala? Šta? Prehrana za koju smo stvoreni. Vidim, nisi usvojila. Pa dobro, ja smijem reći, ja sam debeo. Naravno. Čuti, ima neko pročito normalnu knjigu, na primjer, evo, brate, ti nešto, šta voziš ti, koje auto? Golfa. Znači, servisna knjiga, lagano. Šamaranje na pamet. Dobro, ajde, završavam, dosta ima si. Ja ću reći šta sam ja pročito u zadnjih, sad to čitam svake godine, izlazi nova edicija, pročito sam Guinnessovu knjigu rekorda. Šta sam? Pa, ima knjiga u naslovu. Ne možete niko jeba da nije knjiga. I super je. Možeš čitati od početka, možeš čitati od kraja, možeš čitati od sredine, možeš čitati na opačke, možda i ti uđeš u Guinnessovu knjigu rekorda. I naravno ja sam izdvojio poglavlje o seksu. Zašto, gospođe, vama je jasno, jer sam seksualno frustriran. I ja sam izdvojio 3 rekorda. Bilo je tamo svega. Bile su i najveće piše. I Luka je bio tamo. I odmah ispod inče, da su veći dodirivali bi se. Fontovi, mislim, da. Ja sam izdvojio 3 rekorda. Prvi rekord je, probajte pogoditi, nedavno je opet srušen. S koliko je jedna žena spavala u 24 sata muškaraca? Jedna žena s koliko muškaraca u 24 sata? Dajte neki broj. Sad pregovaramo, a? Čekaj. Jedino je dijete pogodilo, majke mi. Bio je najbliži. Odgovor je 1057. Sad nego kaže svaka njoj čast. Molim? Ona ležala cijeli dan. Ja kažem svaka čast onim ljudima. Su stajali u redu. Oni 1057 junaka stupaju kao u spotu od Pink Floyda. We don't need no masturbation. Drugi rekord je najdalja ejakulacija. Znate koliko je bila? 6 metara. 6, a ja se kladim da frajer koji je prvi put mjerio da je stavio na 5 metara i rekao, ma neće on. Ajde! I onda kad je ovaj ispalio, moramo ponovo. Zadnji rekord koji me oduševio. Najstarija prostitutka. Ja se ispričavam. Jesam seljačina iz Mirkovaca, nisam tolika. To nije rodno više uključiv jezik. Više se ne kaže prostitutka. To je uvredljivo. Najstarija seksualna radnica. Što mene naravno čini seksualnim volonterom. Najstarija, znate koliko je imala godina? Ne, 90 godina. Od milja su je zvali baka. I ja sad gledam ovu svoju babu, joj, mala penzija. Rekao, baba, ima posla ko će da radi. Hvala puno, ja sam bio Goran Vinčić.